ngakuba zange basikayi chat from ethembisa sofike landa lokuqula amatafula uzothi ngithanda kanjani sebangena 99 phethi zamba bathi khamba sithi ukufike landa aw 99 phethi zamba bathi khamba sithi ukufike landa akudlula imali kudlula umuntu imnandi impilo yasebusuku sekulithi sekushushu mfana kithi sithola ingudu sethu kusisithi ukuthi ukuphela kunukuthela induku banyathele bafambile sivayile ukhosha bathi sola lamalungu yena umama nguye lanaziwa murto Angiphethe izinto kanda khulu usogcina umantu wena mngani uthi kwenze njani ufuna imali enjani angitshela ungithanda kanjani hayi wena mngani uthi kwenze njani ufuna imali enjani angitshela ungithanda kanjani hayi wena mngani uthi kwenze njani ufuna imali enjani angitshela ungithanda kanjani hayi wena mngani kwenze njani ufuna imali enjani angitshela ungithanda kanjani Besaba u-18 sobangena 99 kathi bola lengakuba zange basikayi chat from ethembisa sofike landa yoguquka amatafula uzothi ngithanda kanjani sobangena 99 phethi zamba bathi khamba sithi ukufike landa aw 99 phethi zamba bathi khamba sithi ukufike landa akudliwa imali kudliwa umuntu imnandi impilo yasebusuku sekulithi sekushushu mfana kithi sithola ingudu sithi uhlisithi ukuthi ukuphela kululukuthela induku banyathile babhambile sivayile ikhoshuku bathi siyolala amalundi tshela umama ngibuye lanaziwa murto Angiphethe izinto khanda khulu usogcina umantu lanaziwa murto wena mngani uthi kwenze njani